bicara taulino may yang kalinga de gaga. Malingi, yan na to ampay pa Luqmanul Hakim pura na podang anak na. Makadaya kung ka agaga mo jama, pasti na pasalang katok pasalay. De na yamanan na te sa paka. Namo de ching. Magay, may ko nasa mitay. Malay unta pa, nasuroy anak na si Tinro, na rinring. Si sana na rinring unta, anak na rukay. Lalo ko si di kampo, makadete tau pabodo na yun. Mata ni Enrique. Malalam matoy, kamatiron te. Enrique, bahawan no, sangi, di ng puro. Yan, podang yan na, nakadasalay na ako tumalala to Menre. Menre kasi nauntahan na, dapi si di kampo, lay podang ako masaraka, la tau pagalam muna nyawana. Di mana naman na, namitig untay makatana ro. Ano ka nakaduay? Sura na makarmata na laday na iko na pe no na maringa-ringa iko na rendring sa nandapi si de kampo na sala to mato palam muna nyawa na napalalang anak na napali na ya si tudang ito nasa iya na pe no na iko menre si sa nandapi si de kampo na kadeta la na paduraka na napalalang ambo na napali na makanya nyawa na si tudang salah si asa dito menre salay menre dua ki salah-salang iya menre salah toy iko menre salatoy pakuy lau mo alaju na lempa yung tayo napay noloy si dia kampo makadami mitelisirisi ko katutaw jangan melo lalo makwato pa dinang ka na manyama pa pinadin na tetutatang ka masalah yan na ito nakaraguruta kalisidendre yako de chemongu pa ka nang katantangan na pataruy na sabamagi angko akan diangkat derajat mo oleh Allah ya piya kong kadeche mo jaman na dega katantangan na salaibawan makamoy katawa di jam itu gagah itu pesan na gurota. Jadi di situ motivasi na gurota.